ingoba esabelayo mawuvula nje umlomo wesaba ngesaba nomhlabeni ngiyakholwa kisi angathi ngiyakholwa ngiyesaba tuba ngomfundisi uthule wakithi lapha ezansi oshaya amabhasi kusasephambi kuluma insizwa ezazilapha kwakhona indawo phakathi kwamayela mawusuke phambilini wawuthi mawushona ngaphansi enhlungwane bosudle indawo yamayela kwakhona indawo lapho wawuthi mawudlula khona uzizwe zakhona ishabela ezayisizwe lapho kodwa kwindawo yokujabula indawo yokubusa labakhona babengami ngeyawo imvamisa wabona beceke ngeindawo ngoba bangasami kahle noma bekhuluma ulimi lwabo lwashashwatha yangubuza babuthu ukudlalela ilanga uzodlala abantu behlabelela bekhula kancane kuyadliwa phakathi bathi njengoba lashona ilanga kuyadliwa phakathi singasavumi kahle singasaqondi wewe bakhula kancane bese betulinganisa wathi mababuza ukwenze njani ngoba ngoma sephakamene neyaziphuma phambilini bathi sasikhona sakhishwa inkokhelo ithi ngoba ngiyakholwa ngisona nawe thina kuwe khanda nabo bayehuba ngesikhathi besengaphakathi paradise bayehuba kodwa afike isikhathi bathi sakhishwa inkokhelo kamasipala bani inkosi lapha ngaphandle ngoba sabumbambe bayenda cela incwadi kaJobe uqala ozofundela ngicela ngifundele ivesi la 8 kuya evesi la 12 angizokumphazamisa Jobe uqala ivesi la 8 kuya la 12 usize washibana wathathu uJehova wathi kuSathane imbala inhliziyo yakho isimqondile uJobe inceku yami ukuthi kakho fana naye emhlabeni umuntu olungileyo okholekayo umuntu ohloniphayo uThixo opayayo okubi waphendula uSathane kuJehova wathi ehe uJobe uyamesaba uThixo ngeze na kawumbiyelanga ngothango nayena nendlu yakhe nakho konke anakho ingazonke bhekile imisebenzi izandla zakhe imfuyo yakhe isiyandile ezweni kalokhu ake olule isandla sakho kodwa uphathe konke anakho kukhona uzakuthuthuka ebusweni bakho uzokuthuka ebusweni bakho uJehova wathi kuSathane
bheka konke anako kusemandleni akho ukwenza okwentando yakho kuphela kuyena ngoqobo lwakhe ungabeki isandla sakho njalo usathane wesuka ebusweni kaJehova. Amen. Ngiyabonga mfundisi. Indaba kaJobe abantu abahleli kusizo ayifunda babafundisi. Akekho umuntu omdala ongayazi. Ngoba indaba exoxa ngaso sonke isikhathi. Usizo kaJobe nokulingwa kwakhe kuyaziwa. Nalapha kusokhanywe khona emhlabeni yona ncwadi khona kududuza. Esimasi ngiyana nayo besijaya qali ngawe noJobe kwamenza. Kwaze kwafika isikhathi lapho ethi umkakhe ethuka loNkulunkulu wakho. Bese yafa wathi uJobe khana engikwenza. Akusho ukuthi uyophokuhle ngoba iyona ncwadi esiduduza nayo. Yakuyona mhlawumbe incwadi intanga ngayo eshumayela ngayo ngoba incwadi yazwayo. Kuyazi ukufunda uJobe wayesigwile endaweni ayekho efana naye. IBhayibheli lithi makuphuma ezakhe izimvu iqaphu zazi inkulungwane ezisikhombisa. Kwakufa amaqele nenkomo konke enamashi konke enengane zele emadodana ayisikhombisa enamadodakazi amathathu konke lokho kuyaziwa. Kuyaziwa futhi konke lokho kwaphela kanjani. Kwaphela ngosuku olulodwa. Zonke lezi ezibalayo zaphela ngosuku olulodwa. Kodwa kunye ukulandela incwadi. Kukhona ivesana nje engilandela incwadi. Ukuthi mayifika umubi kuye emfuna uJobe akunqabana naye. Kukhona indawo lapho uJobe emchaza khona uJobe. uJobe umuntu olungileyo. uJobe umuntu obesabayo uThixo. Washo wonke amagama. Khona igama lesingisi ngicela ukusebenza phambi ngoba ngiyafuna lesizulu kanjalo ngamashi lingene lona alikho kahle. Ngesabelo lokukhulingisa. uNkulunkulu wagaranta uJobe. Wathi noma bangahlula abantu bangahamba bonke abantu. Noma bathi asiyele uNkulunkulu, noma bathi kuvele ezulwini, noma bathi asiyele umdali kodwa ngiyagaranta uJobe. Wagaranta. Bakala phambi kwami wesiqinisekiso. Wamtshela umemeshweni. Wathi ngazama imizamo oyithandayo. Ungamaphupha wonke anakho kodwa ngiyagaranta ungowami. uNkulunkulu akagaranta ngento nginathi. Njengoba ngiguqe lapha nje. uNkulunkulu wasephakathi silandelayo esho lapha angagaranta yini akadaba abantu kumnyama kubomvu. Angagaranta nathi. Kodwa uJobe wagaranta. Wayenjani uJobe? Wayefike ngani yithi silandele uNkulunkulu. Yini kunzima ukugaranta nathi. Yakukholwa sephakame. Yakhuluma ngalento engikhuluma ebhala phansi. Ngisithi hayi ningabokho ukuthi usibalibanga. Anothi omubi. Ngoba namandla. Akasabu ngakuvaliwe. Njengoba silapha nje silindile mhlawumbe uNkulunkulu sesesetangaza masilapha ngoba singena izolo kodwa nawe uyangena lubuze. Shona nenkosi phambi kwami kuyahamba khona lapha kwethu uyabona naye amagweba akhe lencekela. Akakhathalele usuku kangakanani. Kodwa akagaranta yini uNkulunkulu wathi bengafika la ndoda kodwa baba yosala. Ukhona moyedwa phakathi yakukubona usuku lasemzini waseTanda. Ngaye ekhuluma lena wathi uyanguyena. Ngoba abantu abathi inkosi sebona uNkulunkulu nabantu bonke nyami yedwa. Nathi nje sikhuluma nami. Mhlawumbe na uNkulunkulu uzothi nawe akhulume naye elesikhuluma nami. Ngoba indaba kaNkulunkulu njalo. Ayibafuna abantu abaningi kaNkulunkulu ufuna yedwa.
Ngabe lapha siyaphuma siyendlakazi siyahamba sichabo uyaphuma endlakazi hamba wedwa ngoba indaba yakho noNkulunkulu nomuntu oyedwa siyena abaningi noma abalandela benze okungalungile kodwa yilapho ubuzwa ungeke usho ukuthi sathi baningi ibuzwa kuwe wedwa thoba senzeni ngahamba yelana nomzali sabana nabanye emsebenzini kwakhona lezana ezifundayo ebiology sangena sasesole sakhuluma sayikhuthaza ingane engqondweni nami okusekhulisa isikole sasesiyekwa la kwindawo singapha masela ngesisho bayasaza kancane laba kwakutheka khona isikhathi bhalwa bethola abantwana kwangengane namashumi amathathu nambili zazo 32 ngayisho indaba sasakhuluma lezi ngane ngizangena lezingane zabhala wasala wazo zaba 32 wakupheminyaka yaphuma umphumela kwaphatha ingane ezo31 wasayayinye hlangana edolobheni etibaba wawufike ethema sesibhekana phezulu uyazi baba ukuthi ngempela kweze njengoba ukhuluma nathi kweze lapha sezolengana nasala ngedwa indaba kaNkulunkulu injalo ekhona umuntu oyedwa noma bazathi masonto sesiyakholwa kuyise onamandla kodwa umuntu oyedwa Iti wase kwa mwenze wasetanda mhlangano wokuphezulu entabeni kwabenzeka lapho umhlangano wokuphezulu ulale etanda uthethe wawuvula khona ngoni uthi mawufika lapha manje wasetanda kwasehlala khona kwasecala nje kuzomenyezo lusuku phose kuyahanjwa akawazi kwamenyezo kwaze kwasala phumila kwangangena umthandazo sekusele abavana nathi yayisiphuma inkosi ingena phakathi kwethu yasiphatha inkonzo sasiba kancane uthi mayiphelele inkonzo uthi isikhathi esiphambili kwakukhona indawo ezimbili kwakukhona indawo yasesipheleni nendawo yasephileni uthi mawusine manje sekuphele ngoba uyahlupheka ufuna ukukhululeka bese uhamba uyephile ngoba iphile lokho lokuphila nakho uthi mawuhamba uyena nendawo yasephileni yayindlela yakhona lapha besistimela phela yayingekho into wawuhamba ufuhlala estation lebepho lesistimela kodwa inkinga enkulu ngalesistimela akwazi ukufika nini uma ufika khona bafuhlale uyobona asakhama masanakhama uthi bawenzeka kuba amakhuluma siyosithela lapha bekhaba lesifo futhi masiyana kwabenzeka impela usuku lusengazange zikhama nenyanga iphela nomnyaka uphela uthi neminyaka yeshumi iphela ngoba sasingaziyo sasingathi izidingo zokukhona nobhekiwashi sathi ngeke umawukhona nobhekikhala ngoba bayekusiza ngalutho siyofuna isikhasazo kodwa wena uhlupekile uzohlala lapha nje siyozikhabuka ngoba uhlupekile funa ukuphuma ehlupekile ufuna ukuyiphila uthi abantu ababekho lapha kulesiteshi kwakhona nomunye inkosikazi wayisukile emzini wakhe wathi abantu abanebona siyashona namisahamba ngisafuna ukuyiphila nami badamhlanje zokwazi ukumsiza wayekhona lokusizana nangazi wahlala sekhasizana shele indile tekamuka sekamuka sithatha kamuka shama umphakana lophela kwazabaphela awuphethe kwazabaphela kazakwenzela kodwa wahlala wayeshubekile umashubekile yenze njalo awuyeke ungqongqoza awuyeke ucela inkosi isekhona namanje inkosi isacela uthi baba ukuthatha izakala lakhala lesitimela sakhala losibe ikhala masizene station sitimela uthi basebejolo abantu basesifuma sasebana ngenyama basebejadazela bakhona ndawo lapha bafike kufaka lokho komshiyana wawufukuphosele kwemali imali yakho leyo uyipenze uzuzala lotiki abadala bayazi
imali ayifaka kuzuza nothi iba indiphishe zonayini bafika bayifaka le mali bayifaka bese sicindezela nezansi bese kuphuma ithikithi bese begijima bongena esimele uthi base begijima ngabantu bajabula naye nkosikazi wafika kulomshinyana naye wafika wayifaka imali yakhe yayishilele wayifaka wayicindezela ikinobo wabheka nezansi anazi lapho kumithika kuyimali yakhe shonjala lenkosi entanda wayeseshile isikhathi eside naye wayithembile angazi wabonzakala badala bayikhumbula uthaphinda futhi wayixoshela imali wayixosha ngobala ngoba kade sithina sosukanini yasuke newashi bandlula abantu waphinda wayithatha imali yakhe waphinda wayifaka waphinda futhi wacindezela wabheka ezansi akangaphume ithikithi wabuye imali waqala wakhala baqala wathi ngawe bathe zinjani mawuhambe la yini afika uziphinda wathi lo mfuna uphi wabona isikhathi sihamba waphinda futhi wayifaka waphinda wacindezela wabheka ngezansi alangaphume ithikithi wabuye imali sasa siyasuka esithina wakhala khuluma ngomubi ukuthi uyangena nangambolo encane wakhala nkosikazi walena nestation akazathi ukwenza njani wathola imkholo khanda kodwa uNkulunkulu wenza njani ngizothenga lezami mambo yasahlupheka kuzo wahamba wayakhala ngazabona kudeza zabona uma wayakhala kwasisile ekhaya zakhala nje ngoba zazi kwenza njani wazofika ekhaya wayithatha le mali wayolaphela etafula wawaphansi wagcinela khona wayibona inhliziyo ishuka kanti baba lezi ngane kukhona ingane eyibalayo le mali phezulu kwetafula ithezwa le ngane ethawa kufanele bokufanele ithi naphumi imali yakho ibingaphelele ishobele ngidilishe yodwa ngethela ifake iphushe wayiphelele naye ukuhamba eyiphileni kada kaphelele ikiko sasephakame yebo ikiko sasephakame yasephakame itwayilindile kuJuly kwaze bakhona lethile ezekayo wasiyacasuka wasiyanqapha lasiyanciphithisa akagibeli nje imali ephelele nje la ngicamshayina kukhona ngana ndene ngathi ukuthi abasapha lesinqaphe ngoba basukile phela emakhaya sathi ngosiza kuwe angadala ndene ngathi wayenza lokho kufaneleyo kwakhe isikhathi lokugida umshado wagida kwathiwa namhlanje wesidweni wahamba wasidweni kwathiwa wesobele wahamba kodwa ifoto lashawa mhlawumbe liyashawa ithithi lizoshawa senzani emzuzela kuNkulunkulu zoshawa sinjani lapho siya khona uNkulunkulu azohamba khona noma sosimemeza bese siyoba ngamemeza eziphithiti wena wagijima emzuzela kuNkulunkulu eziphithiti wena wathola emzuzela kuNkulunkulu ufika utakashiyokile kanje lasiyanciphithiti uNkulunkulu akagarante nathi usiziwa shubana wathathu
uthenga impahla esitolo busuyikhomba kanti imali ayiphelele kahle ukhomba ukuthi ufuna impahla nazi kodwa imali ayiphelele bese setilungile eyama-1000 kodwa naye uphuma esitolo bahlala phansi bese kwakusha abantu abathathu beyembayo awushaka amagama abantu abathathu okokuthi masebonakala sibuze nakubo sokuza bokuphuma bakwazi bangagaranta inawo zokhokha busukhipha igama lomuntu ukhipha ikheli lakhe ukhipha nenamba yakhe ngesikhathi flathele ubhekane bese befonela athi kufika usibalana lapha ungagala uma ukhona phakathi kwabo othi cha angakaza khokhe uyobuya bese shona phana ngoba bese ukugaranta ngawe dabo garanti inkulu kulula garanti nathi ngesikhathi inkosi uJesu iliyela esiphambanweni ngoba yayisho ukuthi mina uNkulunkulu njengoba uNkulunkulu usahamba naye yayingafiki thina indodana kaThixo kodwa namhlanje sela esiphambanweni abantu bacabanga babekhona ukuthi hayi ngeke bazokwazi ukumbulala laba yambana lokholwa bathaya bakwazi ukumbulala kuzoba mnyama emhlabeni bese bathi ngelosi phezulu nesabula zonke bagwaza bababhidicigazi akwenzekanga lokho wathi mayesesiphambanweni uKristu bathi bebeletheka la siyaphuma igazi baqala bona bayahamba bathi hawu ngibese uNkulunkulu lokayena bona nabo ngayizolala kade phaka baPilato kodwa kama into bazanyana ikapela kumshumayeli noma umvangeli noma umfundisi samazi kodwa kwesikhulu sebanga yathi wena baba noma maphindelo siyafana kodwa ngabona uhamba lo muntu okuqhubeza lapha ngaphakathi esho Petro umfundo omkhulu kaNkulunkulu futhi enkulu noNkosi Jesu wathi Petro amazwi ngiyaqala ukubona namhlanje angakhala naNkulunkulu nathi yathi mayiselo kaniyele kwasekhambiyeke yakubaba nomempilo siyafanana angaze ngubona umbalo womuntu wathi sizocabana wahamba usithela wathi mayempilo kwesithathu lasiyakhala kudala kikiliki wasekhumbula ukuthi ngenzi wezinhle wala wathi uyathanda Petro wathi Petro Nkosi uyathanda wathi Petro uyathanda ukudlala khaya angagaranta nathi uNkulunkulu wathi uNkulunkulu wagaranta umuntu engakambone wagaranta ngesoni esasina esaphe bakambhekele seyibeseyalo ekubekikade manaphanapha sebekuwe baba uNkulunkulu lo wasemgeza namehliziyo wamgeza wavele igolide ngaphakathi wezwala sekhuluma ngakamboni engakamboni ahaphilisa abantu wayesinkosi ukukhumbula lobusweni wakho wagaranta umthetho mazi kodwa kwazi yabasebephile badala ngasho kusephambi yabo uNkulunkulu engcwele abo bankosi sephambi impela Nkosi uvela Yesu uvela Yesu kuyacaca ukuthi wathi maphele iphathi mana sezweni zenze umhlangano omkhulu losiyo abantu lesikhathi samanje ubani uyakufiyela phakathi kwabantu zathi umhlangano ikophulo zasezweni zathi yokuthi ngokosazana ngokethu ucabanga udima kulezi yasenza zenziwa nayi zenziwa nomhlaba sikhona kanjani uma imana wena nomuntu akasekhona impela Nkosi yamakhosi bezweni ngoba abantu basile noma umhlaba okhuluma kanje kodwa waphuma nje bekhona lapho ukhiphi usizo sophisa abantu mana ngokusephambi yawo uNkulunkulu engcwele esikhona ukuthi Nkosi ngicela ukuphumisa nalapho unekhona lokho amangcwele basephambi ababoniwa ngoba babiniwe babinike ekhaya makhona khona ngicela baba Nkosi usizwe
Siyabonga amazwi esizothola kumvangeli wenkosi inkosi zimsizwe. Sizophetha inkonzo sabatha ekuseni esihlabelele 127 sizobheka uMshumayeli Nzama sehlangana zobasola nasosihlabelelo inkosi zimsizwe.
sibona abantwana abakusefile bavelele kusekozilokwa sicela nabo basezindleleni bavelele nabo bazofika ekhaya bephephile usifundise kodwa baba nomkhona usiphe abantu ngendlela uma usathana konke nathi sicela ngesandla soprofessional